Conrad sama. झोंका विदेशी खुशबू का एक उम्मीद लाया है आज हमारे बीच ये एनपीपी युवाओं का नई उम्मीद जवा दिलों का एक धड़कन लाया है आज हमारे बीच ये एनपीपी सुन लो जरा मेरे ये दिल की एक नई धुन जागिए आज लोगों के बीच नई उम्मीद दासकारियो कांग्रेस नि केसेट खुनिया या बुसी एनपीपी नि केसेट खुनिगे आंना पार्टी टिकट को अंचिंगे नेशनल प्रेसिडेंट जार पेंग्रा NPP ni tiket ko anga Dr. Makholi right handed MDC changgani mantur pa endi badalo maina anching national president NPP ni dalgapa anga tiket ko na ha na simang gisik changchang ko chanchinyang game belsi kolrok bunga ya Ampati lakao MLA gidung ha MLA gineng genang dongkhan party ni manderang nemang dukung keparang kora adona angga tiket ko na mimina phone keparang Congress na phone ni opposition dongi dukku chakaparang dawan jing baksare bak parang apsan lebelo janggi thangkhan nemang dalo ruling party baksa dong pakhan Ampati lakao kusyong itong thome MLA ko mane ancheng develop ko khan nemang dalong na tikiduna yang kusini katar parang angni apalala kude na chingni apalala kude
La semui gana iba nang wana doktor mukul. Apal bang dugao den muiga sokja. Kikir kila ba muiga na nga. Songsak ka ba muiga na nga. Southwest Garodubi District Garodubi ke Meghalaya ke muiga sokja wa pe na. Jengni Ampati udah tahu deh muiga aku bangi dakal jajok. Kobot darah calai, kobot alak bang. Deh muiga kita media. Kasa pair pengrang, kasa ram agak apa perang. Angna Ampati wa cik apa bisa cengkom berani bisa na boton bo na simang dakal bo. Na simang na simangi nekani ada duk mukcini somayo. Na simang jakal tuwe yang ku jakal na mungkin. Na simang na kucakani, na simang ke molani. Patang keman somerango, tentang badia ba, jojok bisa somerang mai banik nikane somerango. Mai ba dakwala nirang dongode, na simang kimakabo andi ba. Ya changwa Ampati ko dona, party ko blakat na. Na simang Stevie Marak na boton bo. Stevie Marak na boton jaba NPP na on bo ang chini government ruling party na on bo. Mamang opsun dong jawa, mamang chol dong jawa. Hadal gani chichet election bulsio. Sa kolgrek gani MLR ko Congress party man gen chumaba. Ang chini Meghalaya doko ang chini gacham former chief minister baksa Dr. Mukul baksa. Sorkari kor na kumong naman ja. Yan ang chini dulgapa gacham ko. Nam nagjaay bini leadership po nam nagjaay ngani mang nasimang bebera po. NPP sak chisku mana hindi ba ya sak chisku chi. Badit tanah kengkeng government kurke dala bersibongan ang chisukata. Aro mangsa kata nasimang ni kasa siya ko kamona boldam gray lakhani ongingon. Belsi geni Trump geni na kengkeng. Opposition nge ang acak cikaha. Doktor Mukul na kasanga. Doktor Mukul kamrang na matela nga Ampati na. Hindi ba? Ya plak kamrang kon. Government ruling udong sa taka. Dalo ruling dong zaha. Aro makangchi ruling na. Chol dong zaha. Ampati ko tugyang jo. Antani gandel ko gopkapa. Sungko, jako. Angama mengsalman igal jawan ya kana. Dalo antangyan gandel ko gopkapa. Cirang songtang ko bulsi kol grep bunga kolat cina kengkeng. Kasay phone ako. Anjing ko. Grab pa magsak salsak ito na nga. Circuit house meeting ka. Bini noko meeting ka. Darang ba bini meeting o chair ka na gongjang. Ang Stevie Marak. Local MDC yung pay. Nang ni kaptaw ra aymang. Bini kaptaw ra aymang nga chair ka yung pa. Jen salo Dr. Mukul Ampati ko wato nga. Songsak sinari nga. Mandirang ni katungo racak naman jaha. Hajal chat Martin siya mabini eleksyon. General eleksyon, hindi ba by eleksyon ja sani disepo. Hajal tamang siya mahajal pangotango na. Mandirang ni sugong bidan ko mesok ha. Aro daw un baksana. Ya hajal tambot siya ang gababa. Matnaba dongarok. Aro pagapani mo. Mola ni gaman sa poni niya. Manjawar pengrang. Daaw na ba election ko nung kato kuja. Apal kong gam kuja. Pengrang. Agri pli chimang baday gamjaw da. Kandarang de dagram galaha. Dagram galge Ampati TMC. Masu hal skina manang manjang dakal ko donang geleng-geleng geleng-geleng kami menang. Migia apal menjajok, namjajok pengrang. Anjing ni duk cak na nangani, kumong na nangani. Bang gija somasan nungkuinga. Anjing ni tatbeg pa pun susah ni
페버리자니 홀그룹스니 다리고 옹겐 파티네 만데 사간 티고 파티나 강가이바 사간 티고 나 시망 거 뭐나 구쇼 베야 나 시망 미사노나 석구자나 킁킁 구멍보 아르나 시마니 카통고 모허스위 달드 페당아 NPP 에네나 시망 잔치보 망락게 안탕탕고락 키보 아로 안칭니 데드랑나 Ampati dedrangna, Ampati songna, na simang kaasay, ruling party na, NPP party na, both kon pachina ni na simang sakan tiko mole ang nikadegapa kananiko, yanan matodata lakon metela. Tomaniko Mukskimit Legapa, Mr. Bremil G Sangma, President NPYF Southwest Garo Hills. Mandira ko manakragapa, National People's Party ni National President Dr. Conrad A Sangma. Anthony Chief Minister, Mandira ko manakragapa, Mr. Bagi Kamsi, National General Secretary NPF India, Mandira ko manakragapa, Mr. Momin Taluktar, General Secretary NPF Assam, Mandira ko manakragapa, Southwest Garo District ni President, Palinikar K Sangma, Asarang constituency ni MLA Pa Anseng Sangma, Aro Sakatam. Anthony Southwest Garodubi NPP ni candidate rang, Salman Pani ni candidate, Ampati ni candidate, aro rang Sakura ni candidate, aro unagriba party ni senior leader rang, jerake Clement G Moman, ni pen coach, aro gapan dalgaparang, aro na sakbagpa ang ni kasara, magapa pagaparang, songi lokmarang sodarang, aro ndake chadambir pengskarang. Ya sumali bako anceng, may ni gaman ya tomali na ribahan sa sakantian, uya. Anthony Ribaigupa February jadi kubruk sti tariko Meghalaya adoko election ongna singa ye election ni gaman anceng ya biak puna humda kaha Chingo Anthony agasako rajarang chi sason kamateng sumoyo Rajarang antang tangi song lokrang ko aparatna bariatna sason kani bulkor asekna Raja sekarang baksa misal geni lupa selci dari rang kodak jakhali Rajarang baksa dakriki antang tangi song lokrang ko bariatna Rebaik ba February ni kubruk sni tariko Meghalaya adoko getal dake sason kana dengtang political party ni manderang dengtang area rang ona constituency rang ona song rang ona riyange campaign kani rang ko tolle jaboki manderang ko ropani rang kwanceng nekdalta manggen ya sumani ba ko ang nasibang nakarang kaskear pengrang singa NPP dot ba NPP party Seni bersih mengana mengnambe mandirang na kagaman kamerang ko pangcake singa dalori jojue ya election na kamerang ko kaingar pengrang maya kapa mengnam kapa kamerang ko singa ya Meghalaya adoko cadam berang na mandirang na kamka hacem warang ko nga mengsai menggeri na simbak sakan nagdagdas kinga bersih sopri mengana sekarang Anthony Meghalaya adoko mamang plan gri policy gri je basi सरकारी को चलाया है मामंग निशानगरी गोलगरी यह मेघालय अध्यक्ष को चलाया है जेन समय NPP सरकारी हजार दिन चिचे तो सरकारी को रखना बना है आंचनी फागपाक चीफ मिनिस्टर कॉनरेड सांगमानी दक्तलाची बखादलाची वा आंचनी मेघालय अध्यक्ष को दिंथामत ना नंबाता गादांग उना चुबाता गादांग उना आचे गासों को मेघालय अध्यक्ष को मंगसम गमागत ना नमनंग पा पुलिस इलां को थारी आंचनी सरकारी को दालो रिद्धलेंगा दालो आंचनी मेघालय सरकारी उंगेंगन निशान गनang गोल गनang मुक्समानी गनang दालो सरकारी को दालो आंचनी सरकारी चलाएंगा यारंगोनी स्पोर्ट्स पॉलिसी एजुकेशन पॉलिसी यूथ पॉलिसी आरो के दंथां पॉलिसी लांग पंगचाके चादाम बेरांग को मखांगो दोने या सरकारी दालो मेघालय डॉक्टर त्रेंगा यानो पंगचाके दालो रि बाइंपा या कुबुक्सनि तारिखनि इलेक्शन बा singa mandirang ko kumoli ko mandirang na masyetani ko tsara kinga antini India song democracy song ma je jatpa je thoromba je mamal ko ga paramba jakatele olakina na hindu bo na muslim bo na christian bo na jajong ko bolakibo na sal ko bolakibo na ji ko bolakibo jakatele free onge darang ni senjata ni darang ni champeng awni achang antang-tangi bebera tangko olakina aro bebera nagta manna ini madalo na simang ibo
India song mai tak apa bos tong inga. Torom no kurang ko nostok hainga. Torom ko juga parang ko suat tenga. Banga nam gija kapa kam rang ko antuni India songo hainga. Ya rang ko antuni mukron tang chi nikinga. Dalo ya National People's Party jat pasi gija kapa torom pasi gija kapa mamal pasi gija kapa jatma. Aro ya party ra anteng gada ke chon kapa jat rang ko mamal rang ko bebe rang kapa ulak kapa manderang na. Celcak ani ko pa campeng ani ko protection ko kapa party nga. Anda kapa partisan ya partisan dalo antuni India songo dal bate manderang na celcak ani ko ba protection no ko onaman kapa party nga. Uni ka mananga angni chadam berang ko agara das kinga je police rang ko antuni chief minister antuni sorkari batang man besi bongari kisek ko thariya ya police rang ko pangchak esa dalam Meghalaya doktor ken Meghalaya soko sason kagen chadam berang kenali duge parang chadam berang an achka soko Meghalaya doko delnag paronga ya no pangchaki manderang ni jangi tangani skia manani kri gadang ni kri ya police rang ko thari da allo ya NPP party rebaing pa election na bathari suengon hai chadam merang anteng mukrak na besi sapri mongan anteng andala ha mukau jaha ini badal anteng mukau na nang mukrak na nang pengang je nam pa police yang ko anteng na thari ha ya police yang ko pangchak ke anteng sorkari ko antuni gedang pa sorkari ko regen aro thalaigen India song kor kengon je party bongbo je dol bongbo Indian constitution pangchake sorkari ko chalaya na party ni ideology ba principle pangchake sorkari ko India sorkari ko chalana ta manja apsan dake antuni Meghalaya sorkari ba je policy rang je plan anchung na warang ko pangchake sorkari ko chalagen mongsong bate angni kasara chadam beskarang anchung anga mormona gaskinga chadam berang anchung hai changsa tai mukrakna 다 알론 안창 안창이 자쿠가 아니고 등타갔나 바탕어만 소마영화 안창 먹그런 기자가 막 하나겠다 안창 안창이 아덕고 안창 송동 아차하 멍성바테 송화담 녹화담어 농급파 안창이 자담배랑 인디아 성어 달달급파 시티랑어 송동급파 스케만 급파 작랑 박사 안창 나 그렇게 시사이 장기 장난 응행원 안창어 자만 작가니랑 등랑 야랑콘 마시 아로 야랑콘 위에 ya NPP party, NPP government antara nam gepa nek samsue plan polisi lang ko thariha yarang ligaman yarang ko chisokatna yarang ko ancang nam matna ajka asong ko Meghalaya do ko ding thagatna angni kasara chadambe pengs karani NPP baksa ani NPP baksa jakon pani namen gamcha ke pong gen pengrang batangaman sumayo southwest Garodubi belsi bongana gemanilang panceng tang tamanaha. Uli mananga somai ni gamcha tani ko ba nasima baksa kana kaskinga. Somai anti antini minute anti second anti plak somai yang kantarang namin gamcha ta. Second sani gamcha tani ko masila second sumongori accident ni jokopa mandio sumbo. Second sani asa sangat tukajok. Ini akan aku nasimang kenangin. Minute sani gamcha tani ko masila second sumongori गाड़ी बा ट्रेन सब किजन पामंदियो सुनबो konta sani gamta tani ko masinas kore makta tangko kaoksi sing sweng pa mekta ba pantio sungbo badi dan kanta saku rutin ka salsani gamta tani ko masinas kore salantina hajira kai chai nokdang ko alduing pa mandio sungbo jasani gamta ta ko masinas kore jan tina dol makora chakki nokdang ko derang ko aldui matangi dalat tingpa magpa ba phagpa usbo balsi sani gamta ta ko masina sken simong ngodi porika fail ng gapo sumbo wala ke south kamis ni manderang balsi bunga ko gamata ha nasimang southwest kamis ni manderang balsi bunga ko nasimang gamta ta ha ya balsi bunga ni gamta ta ni baditan nasimang wa emele nang genang andi ba wamang ruling o dongjani geman aro sorkari baksa ruling ni manderang baksa chief minister baksa minister baksa mele nangrame antang tangni area na adok tang siga tang na kam kani phal balsi bongana kang wamang
sorkariko biatna mela pue salarko riataya noksano ko pare gemani ko mangga pare ancangsa Southwest Garodubi ni manderangsa public rangsa gemani ko manjo uni gemani ya belsibo ali gamsata ramram manggar pengrang yeri bai ko belsibo man jengna namen gamsata batang geman ko ampana rapana jeng mamu kema manjawa andi ba bangjajo February jani kugluk ni tariko ya belsibo ali gamsata ko nasibang mangen uni man nasibangni jengni National People's Party ni ongeman candidate rangna nasibangni gamsata ba vote rang ko nasibangon China aru ama ko chiate nasibangni adok na chigana mongsongbati Southwest Garodubi na nam gepa kamrang ko development ni kamrang ongchong nasibangni personal mangni rang itu menongchong nasibang rakki kamko kachina anga nasibang ko molmole donal kaskinga ribai gepa February jani koksni tarik namen gamchat gepa election wa antri jat ko asok ko chelchakna antri tidak pual antri thorom ko antri chelchakna yan nambek pa sumay wa oni man nasibang gisip nange nasibang ni polling station lang chiriyange ribai gepa koksni tarik ko NPP di noksao Stevie M Marak na yan Botham Shri Sanjay A Sangma aro Subir M Marak na nasimang ni gamsat ba vote rang ko ni wamang ko chiat china anga nasimang ko mole donangya aska song tangbang china National People's Party tangbang china sakan jikon nutela Mako Telengapa Mani Padot Mr. Bremil G. Sangma President NPYF Southwest Garodubi Mandir ako maknakragapa tentang constituency rang ni MDC rang Aru Garodubi Autonomous District Council ni executive member rang Southwest Garodubi ni tentang constituency rang ni Ansun ni NPP ni candidate rang tentang gadang odong ni Taalo NPYF aro NPP party ko Dalengapa plak leader rang aro Southwest Garodubi ni tentang background ni Taalo yan ang bigapa NPYF bike rally o bak kurana so pagapa plak ami kasara chunggaparang lugaparang aro dentang mancha ya program aro ya concerto bak kurana so pagapa plak ami kasara magapa pagaparang chunggapan lugaparang aro plak Terpinggir. Ang plak naskang yan ang bigat pa sal aro ang bigat pa sumay na no kapay iso ko ang matil sing na isyo ka NPYF ni at ni working president aro Southwest Garodubi ni plak NPYF ni office bearer ako aron sini candidate rangko yan ang biga pa program ko organize ka anila ang candidate rangko ba tang mansa aron mongso maten sini local candidate pas TV marako nisa katon gambak sing maten sing na karakusyo ka tapi na simang sakan sinubiyang yari baik pa February jani kodaks ni tariko election of gain aro balsi bongani ya term ko machote dalo gatal sorkari ko thaina atun kodaks ni tariko vote angko on thaigin Rapinang election ang sila na main gamsata Ari, baik pa election tentang matsa.
Garo Hills na, aro Meghalaya State na main gamsat biga pa election ka. Kanchini State, riyan ka pa balsiyo, Golden Jubilee ko at maniya ha. Aro riyan ka pa balsi, so ponga ni gisepo. Garo Hills aro Meghalaya dentang. Sorkarirang misyongi sama sa pagta hamkae dentang development rangko Anthony State na nakayot na ha. Ande ba alo jen sano atsin ya getal kepat sini 51st year but next 50 years ni skam pa dul si konsen da dapat atsin ya bersio atsin mai dapat sini foundation rangko mai dapat muksoni rangko or mai dapat kam rangko atsin kana nanggen ya rangko atsin namen nam tuwe chanchila nangenga Hazar gini cicet bersio jen salo NPP government ko jakor kamrang ko kada ba cinahatsun anga Meghalaya ni public na kami muksuani ko anga uno paraka yani kain pa belsi chikang ni gisepo by 2030 Meghalaya India ni number pa state rangoni gesa top 10 position o Meghalaya ogna nang game ya maksongan niyo ya NPP government aro ya MDA government ya maksongan niyo sa kamran ko ka game kanya nga public na parakas na aro ya election campaign ni Somayo until next 50 years old. Jen salo atsang hazar gani sotsni gani balsiyo. Meghalaya ni century ko atsang manigin. Atsang Meghalaya ko number 1 position na atsang sokat na kam kana na gin. Yada pa magsongan niyo daalo NPP party. Snad alo kamrang ko kaina. Uni kaman yari baik pa election at sinsakan sila namin kamsata. Mena ya magsumani ko, ya kamrang ko abat singat na. Aro ya magsumani ko susukat na. Yani foundation na ko at sindalo ya election oni song na at sing apat singkin. Meghalaya ko number 1 ukat na may ko dapat nagin. Meghalaya ko number 1 ukat na at sing chadam berang na nambat kepa chorang ko at sing chadam berang ko namgapa ramarang ko misoke at sing chadam berang na balrang ko otne at sing chadam berang na skina poray na namgapa institution ako ni aro tentang economic opportunities ko ni at sing kamra ko kaode changsaw de Meghalaya ba number 1 position na sokchomakin ane anga bibira may na Meghalaya aro India song ni dahil bat ka pa strength bagamsat big pa asset at sini chadam berangan upa Meghalaya aro India na main young state young country maximum population at sini chadam berangan upa dalu chadam berang ba kamna mo ka naskinga tentang ideas lang ko nga tentang
dakna skani juni gisiko chanchani muksonganirang donga Debata alo ya dakpa muksonganirang ko chanchinirang ko arya bisungi energy ko Atsin dalo namgapa kamrana zakana majania sel dalo ya energy baya chadamberang ni force dalo gemain jo namgapa kamrana chingera ko zakala majainga Uni kaman dalo government Dentang kamrang ko kaachi namgapa policy namgapa program nako namgapa kamrang ko dakna matnosa achini chadamberang na namgapa chol nako kamatnosa achini dentangani ko achini rapana matgen jensolo achini chadamberang di ya potential ko achini unlock kana matgen ya nami energy ko achini namgapa constructive kamrang na Jensen Watson zakala matgen Uno nisa Meghalaya state tentang na apa cegin yang apa beda Mereka menepenggang NPP parti na Cadang berang na min ngam cata Jangan cadang berang na min bebera Kalau cadang berang na chol na coachna otnaska Makangci Naisimani kalsachi Aro nakapay son ni patiachi Singa government ko Rutay na Cholang ko makna ode JJ program policy lang ko singa abat singat lahatsun J kaya sini business lang ko kulina Singa nambig pa prime program ko abat singat cho Ya prime program ni true Alsini cadam beram na Dentang business rangko kulina Idea rangko otna Tangka pesa rangko bisuna bank rang ni true loan rangko daki otna Grant rangko government ni true daki otna Dentang business plan rangko tharina Dentang bostu rangko braina Market baksa linkage lang ko thari na Ya plug kam lang ko dakna Ya entrepreneurship program ko tsla Prime program ko apat singatso Ano ya prime program ni true Hazar kutam na batin Dalo chadam berang Dentang megala ni bak rango Antang dali business lang ko dalo koliyemang Dalo antang na ba Aro gependang na ba Janggi tangani chol rangko Lalu yarang daki otninga Achini Lokabay sol yuk kepat sena Gam rangko Ya gam rangko Lalu bisong na me Cakalimang Tentang processing unit rangko kulicho Tentang dukan rangko daki nga Tentang homestays rangko Tourism project rangko Lalu achini chadaberang daki nga Makang siba Ya prime program atau entrepreneurship program ko aro nang batte sini dakani muksongan ina donga tidak kode sehingga Meghalaya state kemakon government ni employment baksa government job baksa tentang chol rangko sandiemang tentang opportunities rangko sini cadang berano otnebang komyo ba ya bersibongan ni gisepo Lak bunga jobs ba employment opportunities lang kuts na dakna ba utna singin uksungan nilang dunga. Kuni naman 5 lakh job opportunities, 5 lakh employment opportunities lang ko. Sina tentang policy program lang ko daki. Talo ya NPP government magkamsi. Iribayin ka pa balsi bunga ni kisip ko. Sina dakna singin uksungan ni dunga. Wanapsan daki. Talo sini cadam lang. Sports na, music na, ano dentang dakpa, extracurricular activities to, na main disc na nga. Ano na main talent pa to nga. Wali ka man makangsi, sila kids ka diyan pa balsi mo nga ni kisip ko. At sila cadang lang lahat sila, sports tournament lang ko, dentang sports infrastructure lang ko, dagdal ka pa, at sila sports games lang ko. Northeast Olympics ukjamay na, Meghalaya Games ukjamay na, aro local games ukjamay na.
ya tentang games angko talo organize kai, infrastructure angko thari emang, tentang training opportunities angko otne, talo cina cadam bilang na, namgapa sports ni opportunity angko baca, riang apa belsi bongau cina kam angko kajo, bekangci, ri baing apa belsi bongau ni gisepo, ya plak kam angko aru nambate, sini kam kani muksong ani lang tongwa. Bagaimana pedang ama baknya, sumai ko nak cenga, ama masih nak sima sakantian ni ingno, ama tamba baik ko dah apa salong ja. Bagaimana dah ada baik taba belsi ko grab ni zaman sangat ada baik ko taba salinga. Bagaimana jak rangan ja arangan sak teking jo. Baik kanta sama mahang baik salon. Bagaimana ama jangan cian nak sima sakantian ni ingno. Aro tentang macam alo konsert tu mana semang bak rana skinga, konsert ko mana semang enjoy kana skinga. Kau ni kapan angah bak ni? Sumai ko nak jawab. Ante ba ya election ni bidu ko? Angah nak semang na magsa mangni kacarang ko ba? Angah na skinga. Mana da alo? Na semang sakkan ciluya. Riang pa belsi bangali gisepo. Southwest Garo Hilso NPP MLA saksa ko ba magja? Aro yang lihat sel Southwest Garo Hills, aro Meghalaya government, media kam kana mak jaha. Yani main reason ada, na simangi MLA rang, opposition ni ongani gaman, pak bata somai rangun, angni opiso nama ribaja, aro angko tentang area ni kam rang naba. Sang sabang ko approach ka atin ja. Aro yan niya sel. Baka area ni problem lang ko namat jaha. Aro je tentang area lang na tsada dal gapak project aro development ni kamera ko unahatsin. Wa project lang ko Southwest Garo Hills na tsaka sukat na magjaha. Kung di ka man pingrang development ko at sinangodi. Ating surkari paksa kubong na nanggin. Talo Meghalaya ni politics na main tentang jo. Skango Congress Party gitsa unit by United Party yung kam ka aniya sel na main blakat. Diba Jen Salod alo Congress Party bak kaniyong baksa TMC Chilapchok. Maksa de Kongreson Tongreka Wanonin Kongres alo opposition Belgrina apat singaha. Bak keniyong ani jakmano ya bak keniyong kapadol nang ba aro bak ketam bak pri baki aro sira bela ogsangaha. Talo bak nga Kongres baka TMC ni MLA rang, candidate rang, party leader rang, dalam TMC uniba, aro Congress Party uniba, mamang katungan ko nagkat sa ni gaman, dalam National People's Party na pingaha. Perbeirang, ia gemuk ko nagken dalam kasi jente Hill Soban, politics tentang injo, kasi Hill Soban baka mandirangan. Lalu National People's Party na paha. Aro yan takte. Election ni result ni sumayaw na simang niyay po. National People's Party full majority ko yan takte matgen. Full majority ko matne. Siya surkari ko namgapa, black ka pa, stable ka pa. Siya surkari ko reken aron salaygin. Riang pa coalition government to ge dol rangko dol dok ko cara tentang parti rangko ra sa sorkari ko kaha papa mandirangan sorkari bai jawali san chetsam tande pa nokapani ka sachi lasimang sakkan sini blessing ko makne sa belsi mo ya sorkari ko na me aro tuktomen sa sanay na matnaha. Aro yang sila baka development ako nagchok. Aro yang niya selan ka sensen opposition Belgrina pa singaha.
opposition party ni member ang ni donganirang komir kutna abat sengahang may na government BI gen ani chanchiachun jadok singjok mabongbok ja belsi sha singjok unoba bija belsi gni singaha unoba black in the white jok NPP government last today pagbata congress ni manderangan na main dukong congress ni ongkataha TM ni ongkatimang dalo yan at singiplak ka pa party NPP party o dalo pagbata TMC aro congress ni manderang dalo nakpinga kapingrang ikuha ka nun ang nasimang na yago ba ka nasking dalo congress party aro Dr. Mukul Sangbaba aro TMC ni dentang member ang ba giset tangtang o di chanchingen Aida sende dakap pagwani ko dakchok ne Anchang TMC chiri ang gicha kongreso duma ode Aida opposition block kinsam diba ancengan gwalani ko dakchok ane amni chancheng ata dalo Dr. Mukul Sangma aro TMC member ang giset tangtang ode dukoki yarang ko chanchingen ane anga chanchiang Maina dalo Salancin dalo TMC ni kongreso ni manderang ongkat tingjo mijalbang ni South Sura block ni michingo maximum congress ni ar TMC ni manderang district ni youth ni dalgaparang district ni president ra state ni vice president ra mijalo tentang dol rango ni resign ka imang NPP party nakpaha may nakadongan ni dong zain joke unigaban perang dalo political scenario na main clear nga mamang jajengan ni dong jawa dalo ya feel gemak dalo kapchok andeta manderang kusyok ni tentang constituency rangoni baik tangtang kora emang dalo ya NPP ni bike rally bak kurana kusyong iri pa may ni gaman may nabisong mo ba aron na isma sa kansyon ka donga ni donga NPP party yan pakte nambate perform ka again aron NPP party yan pakte full majority ko ra sorkari ko chobot ken ene na isma sa kansyon yan gaman dalo kusyong baka mandirangan dalo ya relio join ka jok ang anam men kusyo ka aro na isma sa kanchi ko nga matela election na sumerang bakjaha tayo sa konrad bongani gisepo konrad dok sini gisepo at sang rakyat sang kamka na election de mamang saloba isyok zane election ko isyok irat nabi manday bak ngani gaman pirango information lang na mani gaban public ni report na mani gaban at sen kam ka gija noko na spedong ode ok jawane election day polling ni salo last vote ok jana kengkeng election day machot ko jane uni gaban election ode na simang sakkan chen mong sombate charamberang at sen rakken kam ka na ken ya election public lang kusyok dalo ang sila support ka inga kumang area rangon mandirang kusyok inga baka mandirangan dalo focus plus ni tangkap pesaran ko baklinga Mohendraganj Ampati lang sakuna Salman para area kumyo ba sak hazard dok mandirang dalo par constituency nokdangrang dalo focus plus ko maknaha baka mandirang matkusay nga kawiya hindi ba yade system mo na isimang ilikharang ko na patsas kalde ya tangkap pesaran ko manjawa hindi ba ang ay kudalo na isimang na rungtalya ka na skinga focus aro focus plus ki yan NPP government ni flagship program ko ba Meghalaya ni itihaso dakpa program dong kuja yan skanga pa chamna
Ajini Kangal Solgri Nokdang Ramna Ka Sayok Gapa Ya government ni NPP government ni scheme pa Aru ya scheme ko Sina Nokdang Giang Chinan Sina ya scheme ko Utgen aru chini utani muksungan ni doma Uligaman jirangan Ya ko mat kujatsum Hazar dok average matnahane gemak constituency Uligaman baki hazar geni hazar tam jirangan mat kuja Na simang ba mat gain Geni ke pa? Ya ada loan ukja. Oni ke maniana ko na ismang chopon na namjawa. Getam ke pa? Ya focus aro focus plus program de. Belsian tian cahaya tangga pesaran ko game. Belsian tian. Uni auto de. Dalo NPP government dalo payok mo de. Ribay ke pa belsi bongana belsian tian. Per member ba per nokdang ni. Accounto Hazar bunga group ni accounto napkin Aro hazar bunga personal accounto napkin Uni auto de Balsio hazar sekeng tangkap pesarangko Noktangi prapna Sekang tangkap pesarangko Utgen Aro yan balsi bunga na ko de Hazar so bunga ko Senga noktangi prapnan Ya term sani kisepun senga Utgen Aro iya de baki kaduk jane Baki kaduk ja Nasimang iya Dalo baki khat ko de nasun suwe galai bo Ya khat de mamang auto dongja ya khat ko domne Ya khat ko domne de auto dongja Songsa ko William Nagaro de suwe galing jok khat ko Khat ko de man jok na de ba mamang namgini ko man kuja Mai dakpa khat ane mandirang kao nang tokinga Ane ba NPP de Singa direct talo hazard dok Lalu beneficiary rangna, Ampati hazar dok beneficiary rangna, Mohendra Ganjo hazar dok hazar sni beneficiary rangna, Salman Parao hazar dok hazar sni beneficiary, Ramsa Konao hazar dok hazar sni beneficiary, Plak constituency singade tangkap pesa hazar bungako utman jok, utman aha, Ar bakina ba singa utkugen, Ar belsian tian, yakutakin, Maina chini government ni, Ar party ni muksongan yera. Achini Kangal Cholgri ke pa nokdang rang na government daksak na nga. Dalo yarang ko na focus or focus plus program na. Belsian tiyan singa sabri soponga kror ko singa saminga ya belsina ba singa sabri soponga kror ko chambachum ya noni dalo rchagni kolrok bonga kror ko singa swala matnaha baki ko singa matku jainga Mainan simangi account rango, aro likha rango, document rango, baru mistake rango kuinga. Uniga ban jet salo election maksud ken, baki jerangan mat kujatsum, na simangi account rango ba, ya tangkap pesra kutsa cepat ken. Uniga ban perang alo mandirang, ya tentang nam geni rango mat ne, tentang government ni daksak ani ko ke, nam main kusyuk inga. Aro alo NPP na, Meghalaya state kemakcin. Mandirang kusyuk Dalo support ko Odinga Uliga man hayat ng kakdong na Hayat ng kaketong Dalo ang sini party na Ang sini kakak na Yari bayi pa election o Ang sini sumayrang bakjaha Kulrak sini tali kong election o gen Uliga man ang sini election na kengkeng Ang sini takija Ang sini party na Aro ang sini candidate na Ang sini sakantian kakak na Ano yung ay sumayni ba ko Ang kubong na kusyuk Undi man ang abang iso ko na Jawa, sang sataya chini NPYF ni plak ng kaparang ko. Yan ang big pa program ko organize ka ni nga sang satay, gisag ka itong gumbak siya nga matela, ang chini chadamberang ko ba. Jirangan ang tanang ni bike raw ko ra bay mang, dalo ya relio bak ko ra atsum, na isimasakan si ko ba, ang gisag ka itong gumbak siya nga matelas ka, araw chote, ang isimasakan si ko molas kinga, hayat singa pesan krenge kumonge lokapay solo pangchake at singa tang ni candidate rang na rakke at sing kamka na aro yari bainga pa election bot kang sa ko ba gamat kija lakkan chini NPP ni supporter na sigganang polling station ng Siriange at singa tang ni gamchat biga pa bot rang ko Anjing kitab ni nuksau batin rangko stepe anjing tang ni candidate rangko ciatna
Ani ang ismang sakanti ko mole, aron na ismang sakanti baksak kubongi, aron sang satay na ismang sakanti ko matele, ang niya aganan ko ang ayanon duntong na. Kusyo ka, no kapaiso na ismang sakanti nan, patik sina, NPYF tangbang sina, NPP party tangbang sina, at saka song aron Meghalaya State tangbang sina. Plakon matela.